Fit-3 wara nofsinhar wasal f'Malta l-vjolinist Olandiż ta' fama internazzjonali Rieu, illi ħabbar li fil-bidu ta' Settembru tas-sena d-dieħla ser ikun qed jippreżenta kunċert grandjuż f'pajjiżna li bla dubju ser ikun milquh tajjeb minn eluf ta' Maltin u għawċin. I will of course do some surprises for the people here in Malta. But normally that's the beautiful thing about my concerts. I play all over the world the same program. And I always say all the people in the world are the same. All the people have a warm heart and all the people want to be happy. And that's what we do. We send them home with a smile on their face. Rieu magħruf bħala r-re tal-waltz twilet fl-ewwel ta' Ottubru tas-sena 1949 u kiseb fama internazzjonali bħala vjolinist u surmas tal-Johann Strauss Orchestra li ġiet imwaqfa minnu stess fl-Olanda fl-1987. Il-Johann Strauss Orchestra mmexxija minn Rieu hija magħrufa għall-waltz, stil ta' mużika li jinżel tajjeb ma' nies ta' etajiet differenti. Apparti dan fil-kunċerti ta' Rieu tistenna li tara numru kbir ta' artisti jieħdu sehem u xi ftit umorizmu ma jonqos. It-toroq tal-Belt Valletta kienu ppakjati bin-nies sabiex jilqgħu lir Rieu minħabba li din kienet l-ewwel darba li rrifess l-art Maltija. Fil-kummenti tiegħu lill-medja huwa qal li kien jaf li s-segwaċi tiegħu qed jistennewh in jieħdu kunċert proprju f'Malta, iżda ma kienx qed jistenna li jara daqstant nies jilqgħuh. Rieu qal li ilu snin jixtieq jiġi Malta u jtella kunċert hawn peress li ħafna Maltin jivvjaġġaw għall-ispettakli tiegħu. First impression, it was overwhelming. It was so nice that all the people were waiting so long for us to come to Malta. And finally, we could decide after a long time that finally we are here and we can announce to come to Malta and play concerts. Waqt li waqaf jiffirma l-autografiji u jieħu ritratti ma' segwaċi tiegħu, Rieu għadda wkoll minn diversi postijiet popolari fil-kapitali. Qed nara li fejn kbira, kif nista' naraw li bsa l-flok tiegħu wkoll. X'jogħġbok l-iktar mill-konserts tiegħu? Il-mużika dik li hija waltz li żommok ħajju dem bit-bissima. U l-mużika taqqa tu. Fimt? Dik li toġobni jiena. U ġieli mort konserts tiegħu? Mort 6. Meta mort Leeds bidem bil-bandiera ta' Malta, nollijan, u qabel daħal fil-konċert ġieħod li bidejja. Xeklu we came from Malta. Issa ġie Malta hu. Nħobbu, immorru darbtejn naraw. Tas-sajf u tax-xitwa, nħobbu ħafna ħafna. Huma differenti mhuwiex like the average concert with their grander. Huma barra ta' minn to be honest. Imma ili minn dukon żgħir immorant in-naniet il-ħin kollu b'DVD tiegħu għaddej. Mor darbtej concerts, we are lucky li se jiġi Malta, għax għalina biex kulħadd joffordja li sta jmur holidays u whatever jkollhom it-tfal. Issa jaqta' xewqa ħafna l-Maltin li ħajmur jaraw jiena magħhom tal ħanerġa' mmur. U x'jogħġbok mill-konserts tiegħu, x'jolqtok l-iktar? Kollox. Ħanajdlek anke li l-ilbies tan-nisa li jkollu fl-orkestra, l-irġiel, kultant jagħmel naqra komedi, allegrus, iqajjem in-nies jisfnu l-waltz, inħobb ħafna l-ballroom u all kind of diski, kwalità ta' diski ikanta, iferaħ in-nies. Kollha jogħġbuni, speċjalment meta jkun mat-tim kollu dawk il-ballrooms sbieħ wisq. Il-ball gowns li jkun hemm vera sbieħ. Mhux bħal konserts oħra. Net News kellem ukoll ma' Thomas Ketkuti, tifel ta' 11-il sena li ilu fan kbir ta' Rieu u ilu jsegwih minn mindu kellu 5 snin. Iva Rieu, nara konsert tiegħu. Iva ma. To him you went in 2019 to Maastricht. And this is a photo of in front of the Vrijthof Square, just before the concert. And today we're signing it. Since he was 7 and today it's his 11th birthday. Rieu biħ aktar minn 40 miljun CD jew DVD u rebaħ aktar minn 500 Platinum Award u 270 Gold Award taħt titli varji. Il-mużika klassika tiegħu għandha l-ogħla attendenza fid-dinja għall-mużika ta' dan it-tip.
It-tlieta wara nofsinhar wasal f'Malta l-vjolinist Olandiż ta' fama internazzjonali Rieu, illi ħabbar li fil-bidu ta' Settembru tas-sena d-dieħla ser ikun qed jippreżenta kunċert grandjuż f'pajjiżna li bla dubju ser ikun milquh tajjeb minn eluf ta' Maltin u għawċin. I will of course do some surprises for the people here in Malta. But normally that's the beautiful thing about my concerts. I play all over the world the same program. And I always say all the people in the world are the same. All the people have a warm heart and all the people want to be happy. And that's what we do. We send them home with a smile on their face. Rieu magħruf bħala r-re tal-waltz twilet fl-ewwel ta' Ottubru tas-sena 1949 u kiseb fama internazzjonali bħala vjolinist u surmas tal-Johann Strauss Orchestra li ġiet imwaqfa minnu stess fl-Olanda fl-1987. Il-Johann Strauss Orchestra mmexxija minn Rieu hija magħrufa għal-waltz, stil ta' mużika li jinżel tajjeb ma' nies ta' etajiet differenti. Apparti dan fil-kunċerti ta' Rieu tistenna li tara numru kbir ta' artisti jieħdu sem u xi ftit umorizmu ma jonqos. It-toroq tal-Belt Valletta kienu ippakjati bin-nies sabiex jilqgħu lir Rieu minħabba li din kienet l-ewwel darba li rrifess l-art Maltija. Fil-kummenti tiegħu lill-midja huwa qal li kien jaf li s-segwaċi tiegħu qed jistennewh in jieħdu kunċert propju f'Malta, iżda ma kienx qed jistenna li jara daqstant nies jilqgħuh. Rieu qal li ilu snin jixtieq jiġi Malta u jtella kunċert hawn peress li ħafna Maltin jivvjaġġaw għall-ispettakli tiegħu. First impression, it was overwhelming. It was so nice that all the people were waiting so long for us to come to Malta. And finally, we could decide after a long time that finally we are here and we can announce to come to Malta and play concerts. Waqt li waqaf jiffirma l-autografiji u jieħu ritratti ma' segwaċi tiegħu, Rieu għadda wkoll minn diversi postijiet popolari fil-kapitali. Qed nara li fejn kbira, kif nista' naraw li bsa l-flok tiegħu wkoll. X'jogħġbok l-iktar mill-konserts tiegħu? Il-mużika dik li hija waltz li żommok ħajju dejjem bit-bissima. U l-mużika taqqatu. Fimt? Dik li toġobni jiena. U ġieli mort konserts tiegħu? Mort sitta. Meta mort Leeds bidem bil-bandiera ta' Malta, l-ollijan, u qabel daħal fil-konċert ġieħod li bidejja. Xetlu we came from Malta. Issa ġie Malta hu. Nħobbu, immorru darbtejn naraw. Tas-sajf u tax-xitwa, nħobbu ħafna ħafna. Huma differenti, mhuwiex like the average concert with their grander. Huma barra ta' minn to be honest. Imma ili minn dukon żgħir immorant in-nanijiet il-ħin kollu b'DVD tiegħu għaddej. Mor darbtej concerts, we are lucky li se jiġi Malta, għaxħalina, mux kolħat joffordja li sta jmur holidays, u whatever jkollhom it-tfal. Issa jaqta xewqa ħafna l-Maltin li ħajmur jaraw, jiena magħhom ta' ħanerġa' mmur. U x'jogħġbok mill-konserts tiegħu, x'jolqtok l-iktar? Kollox. Ħanajdlek anke li l-ilbies tan-nisa li jkollu fl-orkestra, l-irġiel, kultant jagħmel naqra komedi. Allegrus, għajja minn nies jisfnu l-waltz, inħobb ħafna l-ballroom u all kind of diski, kwalità ta' diski kanta, iferaħ in-nies. Kollha jogħġbuni, speċjalment meta jkun mat-tim kollu dawk il-ballroom sbieħ wisq. Il-ball gowns li jkun hemm vera sbieħ. Mhux bħal konserts oħra. Net News kellem ukoll ma' Thomas Ketkuti, tifel ta' 11 sena li ilu fan kbir ta' Rieu u ilu jsegwih minn mindu kellu 5 snin. Iva Rieu, nara konċert tiegħu. Iva ma. To him, you went in 2019 to Maastricht. And this is a photo of in front of the Rieu Square, just before the concert. And today we're signing it. Since he was 7 and today it's his 11th birthday. Rieu biħ aktar minn 40 miljun CD jew DVD u rebaħ aktar minn 500 Platinum Award u 270 Gold Award taħt titli varji. Il-mużika klassika tiegħu għandha l-ogħla attendenza fid-dinja għall-mużika ta' dan it-tip. So when we come for the concerts,